Zdravo svima, ja sam Milan iz Catalysta i moj posao je da pomognem neprofitnim organizacijama u primjeni softvera za upravljanje zajednicom. I ne samo time, već i nekim drugim stvarima koji se tiču tehnologije. Danas ću vam pokazati na koji način vi i vaša organizacija možete iskoristiti donacije i popuste koje vam obezbeđuje TechSoup. TechSoup je globalna inicijativa koja omogućava neprofitnim organizacijama da uz pomoć donacija ili uz određene popuste dođu do licenciranih softvera i tehnoloških alata. Na globalnom nivou TechSoup donira i pomaže organizacijama u vrednosti od preko 5 milijardi američkih dolara. Kod nas u regionu pokriva sve zemlje Zapadnog Balkana. Da biste pristupili donacijama i popustima koje omogućava TechSoup, neophodno je da napravite nalog na TechSoupu. Kako ćete to uraditi? Vrlo jednostavno. Prvo ćete otići na glavni sajt techsoup.org. U gornjem levom uglu izabrat ćete zemlju. Ako ste deo regiona, izabrat ćete ili Hrvatsku, ili Makedoniju, ili Srbiju, ili Bosnu i Hercegovinu, ili Kosovo, ili Albaniju. Nije bitno. Mi ćemo ovde koristiti za primer Srbiju. Dakle, izabrat ćemo Srbiju i kada smo izabrali, odmah će nas prevesti na sajt TechSoup Srbija. Na sajtu TechSoup Srbija prvo treba da otvorite vi svoj pojedinačni nalog. Kako ćete to uraditi? Tako što ćete kliknuti na registruj se u desnom delu stranice. Kada kliknete na registrujte se, imat ćete da popunite određene podatke. Vaše ime, prezime, poziciju u organizaciji, da izaberete zemlju, da izaberete koje ćete korisničko ime, koja vam je e-mail adresa ili adresa elektronske pošte, da potvrdite tu adresu elektronske pošte, da ukucate lozinku i da potvrdite lozinku. Nakon što ste sve to popunili, onda ćete štiklirati politiku privatnosti i štiklirat ćete captchu da niste robot. Nadamo se da niste. Kada sve to završite, kliknut ćete na stvori račun. Tog trenutka, u vrlo kratkom vremenskom periodu, dobit ćete na mail koji ste ovde uneli pristupne podatke vaše i dobit ćete link preko koga bi trebalo da verifikujete svoj nalog. Taj link ćete iskopirati u novom prozoru vašeg pregledača. Zbog potreba snimanja, mi smo već kreirali naloge. Kada ste se ulogovali na svoj individualni profil, sada morate da registrujete svoju organizaciju. To ćete uraditi tako što ćete u polju, znači izabraćete moj račun i tu će vas dovesti do podataka moji podaci i my organization. Kliknite ovdje za registraciju. Nakon što ste pristupili stranici za registraciju vaše organizacije, od vas će se zahtevati da popunite veliki broj informacija o vašoj organizaciji. Kada to završite, odnosno kada sve to popunite, pritisnut ćete dugme spasiti. Vaši podaci će stići do TechSoupa. Ono što je važno da znate jeste da pre nego što budete mogli da koristite bilo šta od povoljnosti koje TechSoup vam omogućava, jeste to da ćete proći proces verifikacije koji može da traje nekoliko dana. Za sve to vreme bit ćete u komunikaciji sa divnim ljudima iz TechSoupa. Kada verifikujete vašu organizaciju, onda tek možete pristupiti nabavci licenciranog, doniranog ili softvera sa popustom. Dakle, kada je verifikovana vaša organizacija, vaš bi profil trebao negde ovako slično da izgleda. Kako ćete pristupiti kupovini određenog proizvoda ili nabavci određenog proizvoda? Otići ćete na katalog softvera i mi ćemo iskoristiti Microsoftov softver. Dakle, nabavit ćemo konkretno operativni sistem Windows 10. Kada kliknete na Microsoft Product kategoriju, otići ćete na Microsoft Windows Operating System Get Genuine Full PC. Kada izaberete taj proizvod, dobit ćete ovo, odnosno da li želite da ubacite u svoju korpu operativni sistem. Kao što vidite, administracijska naknada za taj sistem je 9,54 evra. Kada kliknete dodaju korpu i kada odete u vašu korpu, vidjet ćete da ste naručili, odnosno niste još, nego da se u vašoj korpi nalazi jedan operativni sistem.
Ukoliko imate 2 ili više računara, ovde možete da unesete broj koliko vam je potrebno. Kada ste sve to uneli, slobodno kliknite pošaljite zahtev. Nakon toga, na vaš e-mail će vam stići predračun sa iznosom koji treba da uplatite. Kada izvršite uplatu iznosa i kada novac legne na račun TechSoup-a, dobit ćete pristupne kodove za registraciju i validaciju ovoga proizvoda. Da rezimiramo, važno je da napravite nalog i da uradite verifikaciju vaše organizacije. Kada ste to završili, kao što ste videli, proces nabavke softvera ili donacije softvera je vrlo jednostavan. Izaberete softver, stavite ga u korpu, izaberete količinu licenci koliko vam je potrebno, potvrdite kupovinu, na mail vam stiže predračun i kada uplatite novac od TechSoup-a dobijate kodove za pristup softveru i za upotrebu softvera. Za više tutoriala upotrebe tehnologije u neprofitnom sektoru zapratite Catalyst Balkans na društvenim mrežama. Hvala vam!